Hey you guys, malo tau lawa, malo lele. I am Hayden Lolo here from Aotearoa. Yes, it's me. Mowhewhe hake. Manaki be manaki be oku kei lelei pe aho. Pea oku kei lelei pe mokoe. He? If not, I am sorry to hear that, guys. But anyway, ko mau feito uni, oh, I'm good. Pero ko mau feito uni oku laa. Oku laa, ka koe ke vevela fefe, laa lele. Pea koe, so far so good. Aho fia nok. Aho fia nok. Pea kawen I he humagitua I he mehe library. Ho mai o ki tau tuheni pa ko fie whakarea atu me hen he. Koe ko ane afi na ako talanoa atu ane afi whekau aki pea mo pea mo sio mo whakauhinga koe ai mana watapu pe ko sio whakafilosofia he. Ai mana watapu whekau aki pea mo tamai mo whae pea mo hona whatongia pea mo tau whatongia koe matu'a kihe e tau fanau pea mo mahu inga o tau whatongia I ho tau wā koe ni koe mo tau whanau. Tau te whito I he taimi, I he taimi, pe koe stage koe ni koe o kunao I he youth stage ai, he? Tau te whito ki he laine oi, tau hongo fulu, ki he wanoa wa tahaua, he? Oku iai for a transition me he ki teen, but oku iai mo for a transition pa me he teen ki he young adulthood koe e tau whanau, he? Pea oku mahu inga, oku mahu inga ki ha, oku mahu inga ki tau hanga toka ngai, a e tau whakawhea ngai koe mātua ki he tau whanau. Pea, oku I kai koha aku talanoa atu aku koe ni, koha aku talanoa atu iha mea oku kai ke mou ilo, he? Koe talanoa atu koe ni, koe ku hanga koe ku hanga o whakamanatu atu, ai taimi oku I kai ke tau whakatoa ngai. Oku tau ilo, ka oku kai ke tau hanga whakatoa ngai. Oku I kai ke tau pay attention ki he mahu inga o e tau fanongo. Koe ki he e tau whanau. Oku lahiangi oku lahiangi e tau tala mea ki e tau whanau through I ako na ki, he? Pea ka koku hinga aku ia oku lahiangi e tau tala ka usisi e tau fanongo. Pea koe lahiangi e tau tala I he taimi lahi, koe mea en koe tokanga atu kai, I he taimi ko oku tau tala ai, I he whakakaukau pe ko intention koe fie mau ia a koe. It's from what you want from me he e tatama ki alu whai. Te te whito ki alu koe ki he ako, he? I context kon koe ako, he? Oku iai a taimi ai, oku I kai ke tau whakatoka ngai, ko e tau tala a tau tolu koe ki he tau whanau. It's from ko e tau tala a tau tolu ia o pesi ia I he e tau mana wahe fia.
pea mo e tau tauwhalala insecurity, he, a tau tolu. Topu me ha, topu ia mi he how we brought up. He, ko e tau te whito kia te koe, na e oku iai e ngahi unsolved, pe koe unmet need, he, ihe e tau kei, tau te whito ke ngahi trauma, he, ke mea na e hoko ihe tau ki aluha ke, pia, although oku tau whai e ngahi mea, ka oku kei plasta i pe ia, he, hange koe, tau o ke he lotu, tau o ke ha, pia oku tau, oa upeki he taime oku tau alo ma'u ho tau toke tā, tau alo a o tuu maari, ka oku kei tangi pe, ai ki fo i ongo ia, pe koe ki fo i leo ia, o trauma, he, pe koe tau pehe koe ki fo i ongo, o ku whaingata ke te sio ki ai, o ku whaingata ke te toe manatu ki ta ki ai, o whaingata ke te toe ilo ki ta ki ai, conscious ki ai, he, ka oku whie mau e ke heal, because it's deep, oku ihe deep ia e tau whakaukau, pe oku ihe tapu ia e tau whakaukau, pe ako hono, pakapau he ikai ke whai toko ia, he, koe mea ia koe hoko, he, koe mea ia hoko, e kauai e tau tala mea e tau tolu ke tau whanau, ko e tau tala a tau tolu, i he fo i fie mau ia a tau tolu. Unfortunately, we don't really aware that it's not really ko tau tala mea a tau tolu for the sake e ta whanau. It is for your own fie mau pe ia a koe. Ka fo i fie mau ia a koe. Koe teu tala noa atu ihe context ko ia, pe koe fo i uho ko ia, ihe hoko atu koe ni, kono inga ke ta wahe. He ko tui o ku mahu inga au pito ke kamata anga pene ta au pa mahu inga au pito ia ke ta iloi ai mea ho ta tu anga, he, pa mea ku tua e ta whanau, tau te whito ki he ako kai koe alpo wako university, tau te whito ki he eta ki ho ta wā koe mo e ta whanau. It's very, very important ke ta place taua i he tuunga o ku ikai ko e ta tala mo e ta hako naki. It's for o whia mao ki ta ilo ko e ta tala for the sake of our children's future, pe koe he ko mea koe ke nau hanga accomplished, ko mea koe ke nau o koe o mako. It's for them, not for us, especially when we don't know that we are doing it for us. Yeah? Ko ia, ko ki me ape ia, ko wawaha de ki whaitai mini, he, pe ko ofatu ka mōtoro, e a whalai tēni, he, ofatu.